recording our album now. Yeah, we're recording the album right now. We're recording our album now. Que aquí entre tú eres. Che ona la sai, lui ci va a tormo te, per riceverai. Esan duk irakurri egunkaria dakarrena, Francisco Rodríguez Galindo, teniente coronelena. Sei, Guardia Civile, txarrondoko kuarteleko komandantea. Bai, terrorismoaren kontrako arduradun nagusietakoa. Jada, inau ez ekarritzen, jada! 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 Baita ondoko ustelkeriaren arduradun nagusia motel. Talde antiterroristez baliatuz, narkotrafikoko operazioak egiten zizkian. Hori ez duan bai ongo irungo kokaina kasuan ere sartuak. Bidazoa operazioan ere hor arrazionaturik dongoan. Jakina baietz! Duela 2 urte maiatzean, Guardia Zibilak zona inguru kokaina harrapatu eta komisarian 150 kilo desagertu dituan. Ustelkeria etxo, baki, interes ekonomikoak eta interes politikoak elkartu gero,
Yo solo quería eso, mamá. Para pa 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 pa, para pa 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 pipo, para pa pa pa. Thank you.
Hamarkada honetan buru garbiketa triste ospatu dugu zentzuen hileta. Gizarteak egin du kalean hilketa, itxuran daramagu gure etiketa.
We're recording our album now. Yo solo quería eso, mamá. Para pa 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 pa, para pa 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 pico, para pa pa pa. Que aquí entera tú eres. Entrina komite, che ona e la sai. Luigi batemo a tormo te, per ricevere. Esan duk irakurri egunkari atakarrena. Francisco Rodríguez Galindo, teniente koloberarena. Sei, guardia civila. Txaurondoko kuarteleko komandantea.
itzen zalaparta.